Manchester enyo player ne nyina no enkomo ha yade eba ewo dwumadie so na Jame Musiala dia akoso ama branche no nsen ye obusi akan na branche no twawe eno ada ebi sensie na medimu nchemu e di eba Barcelona the latest update eba ne nyina monsabe kan player ben na eba enkomo ne nyina yade eba ewo dwumadie so weni nsem kaye pin na yade bravo enti uko YouTuber na wodo comment them enso aba wo subscribe anytime bia video bia be ready no wonso nsa tibi akane pa ejani ne Rexona ana meka for dia ma ebema ho ahwehwem 72 hours eden kapapa na begina ho entaropai wasode na wohia de betimi ma ho ahwehwem a ye Rexona na dia chance wonim se wo obi amfifre tato na amfifre nso de etu bebrebe a eden kabone ana edi gina ho Rexona na meka fo edia ma okoba bia ye ton aye bodies plus ana fe ye ton spray oko cosmetic shop bia won saba count there na unso etime yusu bi kama tell us how edi ma hiti promo no edi aba wo mse wo mu chesika 1 million Ghana cedis every month bia no unso betime anya bia di afenso every week 20,000 Ghana cedis no so me de che anya hwekra every day 100 Ghana wonso saba count there ni nyina ye tell us how ma hiti promo no wo fa phone na no dare star 500 has star 500 has better so we betime yusu tell us play up no na wo de adijuma na also wonsa etime aka bi wa hete na eno so etime aya kama maka to sa sisa no dia atwande aya kama pa eno anso aya se o ma wani ate na ba ma wani ate dia sisa no tele aya Belmont ana me kamfo edia ma Belmont non-alcoholic aya malt drink original one no ya dia ba back ata sa wonso be count dia you be na engagement outdoor we be na event be na na opesa wonso tele wa ho no wo mani dia Belmont ana me kamfo dia ma gibi fa so fridge man na anya kama wo pedodo atwato number sabe first no 0544355900 and I say 05544 054433580 na wo so anya Belmont na etima ya kama MTN Ghana say wo mo tawade na do me ma ye home fiber jentepa na do home fiber na fadi dwuma na we no wo mo 500 megabyte we no 500 megabyte per second na chese wo send ya dia enya fi na beba fa wo send ya na ekom eno every month bia 999 na wo betua afenso 300 megabyte per second eno so 444 every month ano mo wo 100 megabyte per second eno ye 299 na unso MTN Ghana ama data package no home fiber atase wo mo dia ba wo ma tawroma eni nyuma ekon kai pi na ja ena no pay wo mo eso yasene awede wo nsam no ya konkrofa ma so ya de latest update na de bro ya ka to say so na ya live our TikTok handle and to call TikToker and no insure FM insure 1045 FM our TikTok handle okwa na what our messages no honeja yet making kenny na jama come na no sweat ma boy on YouTube and also insure TV on YouTube na jam wo sweat me atwane na ana La Liga game ba ko total Atletico Madrid o mo game a wo mane malaha ebo and yes 7 p.m. and as game no so total afi wo ko friendly game a ano Barça wo game na Barça game no so but UEFA Champions League no qualification game ni be total Celtic bobo kono womo enso ne last enso e game womo so eba fe hapo Barca womo so ene saba FK ebo game na fe yanya team ani de nanchem womo so e game so ebo na womo ene Bodo Glimt ana ebo na yanya Slaven Bratislava womo ne NK Saudi enso game won bebo team eno yamatisa total e UEFA qualification final there and anope make it kakra e de ama wanchicha hodo nyansu nti na yangati de so rambo yendi nkoma kakra e wo enkrofo amanso na wonim se latest update Baba no my sister from La Liga na uramo La Liga sisi ano poly market womo de aba in percentage wise when they bet imagine La Liga this season na dey siri na so womo tasa womo kokoto womo aba no online na fenso omo bisa kono 6 womo omni football mu ye pa no womo tasa
kyerɛ Madrid ɛwɔ the chances sɛ wɔmbɛtumi agye La Liga ɛdeɛ sɛ ɔmo nanso this season 2026-2027 season wɔn mo kyerɛ sɛ in percentage wise no Madrid ekura 63% so ɔmbɛtumi agye La Liga ɛdeɛ sɛ ɔmo nanso Barcelona ekura 35% so ɔmbɛtumi ate ana Atletico Madrid ɛwɔ 14%. Deportivo Alaves ekura 10%. Na wanya Celta Vigo wɔn kura 10%. So ɔmo nso bɛtumi agye La Liga no ɛdeɛ sɛ ɔmo nanso ntimpato La Liga mo a mo follow no do bɛtumi ate na ɛna no pɛ poly market for ɛdeɛ ama me amediaba na me kɔ AS Monaco makɔdi nkɔmɔ kakra friendly gun na okɔ friendly gun nkɔmɔ a me nsa kaneɛ yɛse Brantani tina de Paul Billy Pogba wonya doping problem ama wonya ban ne ajade from Juve new company was same prime yetia yeso ko AS Monaco wono ma ye train wo manya fa no wabo last season no kakra na last season nyina 6 matches ana Brantani so etimi boy wo mo tese ade no enkoye Pogba nyame anim ne Pogba na ne yanim no Manchester Pogba na yanim no our the France national team Pogba yanim wo Italian Serie A okopo ba eye Juve na nya sa Pogba ana omunya no anso the France aye league nim ento mo tese open no mutimi ne nya adwuma biem contract no o matamleti se sana Brantani ba bi opabia no wetimi ko enom aye reporter ja eba e wodwuma die so na confirmation no enya ba mako Aston Villa Brantani dia do Matthew Rotege womonum Rogari rather Macho Rogari Abrante Romania Asan from Atletico Madrid 25 million euros fixed price and unfair 1.5 and also advance account and he said don't normal complete and the Aston Villa at the confirmation swapper and he reporter now pay make it today Adama now Maminko Hurricane Naminko din komaka kwanwada media Abrante don komana and pay Mamin confirming cantos and now 2 p.m. Anna Branton 2025-2026 Golden Boy once a ban top scorer a ban golden boot now what on a test on what on sweat me GDC now so now what on reporter men second ayasa yaso oko bayana woman so by ceremony be our museum ho na and 2 p.m. Anna sir omo so by so madana yaso moya ho and omodia Branton award and so the bemano as opa Europa a golden shoe no what on so then sir and the reporter Brantani kate eba ewo dwumadi so ene anope mika che kakra dem na mamen ko Manchester United the meaning ko kakra wo ko Manchester United na Marcus Rashford enso wo Brantani last season nyina no obo adama Barcelona bobo ko no waba na no dambeke a me baba katam say Manchester United now pay players back one wo enso bonati pa in terms of any time on training and the kwan fa so any training Marcus Rashford enso ka but as he said they make him confirm aka to us Brantani back no yase wo ko Manchester Crowdie mu ho na wo ko mu training grounds ho na wo pay player pa yase obantam wo ye ni training bibia ya kama de na wontimi embo 2 players wa bra wo mba Brantani wensu edi wo mu report Mensaka Manchester United said this time we manage Brantani training na why the club ni yepa asada so kwan wa fa so a enkodan nyina obobo no environment Manchester United so many ate na so munya players a wo mu wa yadodo to say Marcus Rashford and kebia Manchester United enkodan nyina no wo mu nso mu etima miamia one player ya say wonni ni one grokra no JJ Gabriel ya say sa akoda no obekọ na Marcus Rashford ate no ene na tena se ata so ata many so and you know Manchester United ewa Brantani dia decide like ana say wopon listen so one bejo so mpato akoda no so yeso na akoda no so hia edi nkomo transfer Manchester United say ne abono wo be ye ni say betimi aboa wo ye ni say betimi aboa ano aye reporter if Marcus Rashford this time the new Manchester United coming back and nkomo kakra total ewo dwumadi so na anopa make chede ma na mamen ko Napoli min ko din nkomo kakra bakaya Napoli bobo ko ni Chelsea ekodi nkoma sankanya hwekwa no womfa binu abade share emfa mo na feso basikele amaye aduma no emfa mo na no pe mo amatwane e ewo squeeze so binu abade asele ana wadwane welante ewo Napoli Crowdie mu ho atase wono so ekwa sign contract edama SS Napoli reporter mensaka lonto ana tese bebremom obolo ni wie na tese Brantani umbenya sign na tese no so beba betotwa na
Atlanta young with the way near many and Swissiko and your reporter men circum and what to make so Chelsea and your meeting Kobaka to Masa I could end your bono ni boy pana nano dana natas and your man said and Quenya dadinti when or your good player winning in Ninkomoye Namu has a contract in the Banavia Mobana and Santas in Afe Yankan Fofana Branton and Conquasane and for Mamunti Abanton and Yalante Atas and reporter jam Papa ever to make this one and a make a Chedama Nama co Arsenal Namaka Din Kobaka Crow Arsenal Bobo Konum na Oko Arsenal Gomusio and Suyo Penyanity at the Richard Gallic na Richard Gallic and Sweden Kobaka Kradia Tuta Yebisasa Arsenal Tibno Sana Niamane City Arsenal mobile sign players and what's the Ankamo Biantas Arsenal players now in fact many the players know who you pa and now Mukra strong air squad na sena impo some better player and your player be a saka and one player be a Timis or no dance one player be to miss any mwemia and don't say Arsenal enya tona oba be a game changer and the man Arsenal bobo kono say omunya bako sadia and the Gunners ebedi juma anya sa padia and me say Mikel Arteta players we one Arsenal team no we munyina yo okay o metimi dia juma no one thing Arsenal aka so metimi dia players kwan and not that me baba ka sansam no and the chairman no your reporter ja elpa e wo juma dia so nei make a trade man na mami ko Jose Mourinho me ko Komakakwa ano ajos akasa wa granti interview na wane chire Quinto na edin kobo enkomo bebre ewa ha menya abote na mayi ni 1111 adama na mubaka Barcelona any referee be case ebaye and you feel last 2 seasons eba ano kwampo na ma team and dinade Barcelona any Madrid wo munya heated kapa tese nanya sam ketwa kra ema Fiorentino Perez any openya de one Laporta wo munsa danya fine biem no Nhyira frisa Nhyira ni case no na another Jose Mourinho ko interview ano mbisa nsa na what Barcelona and refina ya friend Nhyira no what omo nsensem na no say ansam no akwa by sudden time bi na me buy na me ye tuma de mama de no oh na me sene feniama enti mu amotwa ni ewo YouTube no mbawu sa branta no open de nsa akore hwina no sa eteso sa baba pe no titi bibi pampan bi bona sa basa for katra wo dwem ni adade bera aja one ne hwan no beka ho asem eno ye nkoba kakon so me pato open di Twitter ewo dwuma de so ene make etre e de ama wansisa hodo nyina so on your number 1 account radio station dia santiment nyina ate atumni away from that no Jose Mourinho esa din komo efa Kylian Mbappe hom na amesa this question aye Mbappe na ho fama ade mama de tim no anu ata se na ta koda we no what is a man for kan ho asama na aye ne yaye pa esa se ope players obukọ wake up na nka so mo return late kura na nka brante we eka ho ya se penchichemu no no makata brante se ankon return on the 14th of August ya etwamu ya on the 12th of August na Kylian Mbappe aba we bisana waso oni team ni ba be training se na bi metima chali na this season wo mo so ekọ adwama so metima bo adwuma ye ada so mo boko Europe na se La Liga no wo mebo so aboni ye eno ya reporter abrante ni den de Kylian Mbappe edit Twitter and na Jose Mourinho say enti sa wo kasa no anya abota esan so pe players o mo ye hard working players wotimi nyi Mbappe enfiri mu pe players wo mo ye very committed ata so mo desire some man de bobo ko betimi do well abrante di mintintima ye pent no mo ya mo kasa ti abrante ya na mo so banya abota kakra ho no reporter pato Jose Mourinho adi aba ewa dwumadi so ne make atere adi ama na me konta me musiala na Martin Kobakakwa anota Jamal Musiala akwa his second time. First time woman RB Leipzig and a ball game a friendly game and no abranta ne ba no twa he wonso neta e koso abrantenum another woman hedanian and super game abranta na san akwa twa he na makwa din komo visit ti abrantenum ayaya na chase wobwahe me de unkoma de baba quickly mame ma ABC games yankase ABC di no ye de aya krade wo fa phone na no adare star 262 has what selected 3 letters ne ye do no now letter ba kwa pie ma sika di twa ye bo hom empremiensa mienu piema ya bon prengotwe miensa piema 20 times mistake na benya sika di ye pa to ne yahodo miensa first draw no pa no ndu ya second draw nwumene nonum
third draw anadwo no nkron efi 5 Ghana echo ana betime twa bi National Lottery Authority at the stamp in the so ABC games no aya no am ani so e de eche Alaska Star Enterprise brana bra be siesie with them wo be the marble sheet wo be the quality brand curtains aba aroma diffusers wo de inflatable sofa chairs ring light wo be the bed salams aba wo be the sofa covers in swap PVC floors carpet artificial grass ni P foams no anu bi Alaska Star Enterprise akate Kumansia edum wo mo Mrs. Anote Plaza first floor wo mo ni Prudential Plaza na dia nimche enkantu du wo mo ni MTD office and dia nimche wo mo number 0256 330075 now ni Alaska Star Enterprise entwe di enkomoye pa high sense say factory direct promo no enya babra beto niam ewo makate na if on the 18th team and on the promotion ni de ma oba bibia no matete so discount ada so sa promotion na mo ekopim on the 28th of this month and send a promotion so abanawi say air conditioners and other refrigerators just freezers and our watching machine smart air TV lesser one now pair sound system and answer kitchen appliances we be the nyina bia about 5 years warranty Ghana half na ba bia no mu showroom ho any high sense in nkoma e was 0302550000 na high sense so ahado so e mo be use mobile phone dia record dia ano anso ye Franco wo mu phone so mo dia ba na e kama Nokia Samsung iPhones no won sabe kan dia smart TV wo mu di bia ba afi wo mu di home appliances swapper washing machine microwave blender generators gas and electric stoves and afi wo mu di Franco TV swapper ade abako enese wo ko Franco akatia wo mu di CCTV cameras swapper Kumansi adum adaba jewels in chaho store bako o talambu shop benu obo ko foke ne komuni omudi enhwe nu kretia wanya Franco mo numbers 0245316969 na wanya Franco Trading Enterprise wo mu so tima po wo matawroba anope wo mo enso aso asene now ma me ko tame MUSIALA story ne so na update am second another ensantrofo ko bisa Maxebel sa abrante no se no si twitwa hwe no Bayan for no ya we ana mbato Bayan wo mo director say wo mo ya we sabrante no wo problem at any given time bia no abrante no betimi atwa hwe anansen training no be sense okay papa so we ya we ane adia na maye ade afa ho ana se to maye afa ho no mo jama MUSIALA enso akasa ana mbisa se na sa no jama MUSIALA mbema na koso asia kan ana ade nti da mo ma abrante ni nya bo ne bo ano se jama MUSIALA nkasa betwetwem na jama MUSIALA after that no wono so atwetwem die ato no property abade fa jama MUSIALA fama me na abrante nyame anim nie medical cards on 2 occasions against RB Leipzig and against Hedenium and one time na yebisa jama MUSIALA sadie na eto na was say absent Caesar ana chese ehano anon eno na emane collapse ana yebisa se eno no edien pa potin pa edien pa na ekoso ana so condition bi a wanya na treatable when betime treat no amana kom but am pempen ya yeka the temporary eno ya dia aba be kan hom na enye se bia onhwe enka ho asem na o se neurological dysfunctions eno na chese ehano ana yebisa se neurological dysfunction ya okay edien na de ba no so in fact expert a diagnosing them what the doctors fatnance ama matter say ade no utimi twiti ama ne kode but at time one so football na ni ti huye pa so no jama MUSIALA ebe jai football no aten afia ansa no watwiti ne de wase ono no onye na adwen so obaye ne sam ento ne Bayan fa kasa ama Bayan fa so ate ase se ene sa no dinama ene afie kra yase atimi ba na tesa abrante no watwa hwe na ja yaman so park so oye training kra eno so ebetimi asi abrante ne nchemu a wode maye no enti sa wase so osi akan na se asi enye ade ehu emo obi ansa dan so na temporary ade ababa kan ho ene bato mo amani di German Bundesliga ana fe the German national team ana fe abrante a wono jama MUSIALA no munkan hu sa abrante no empempen de so osi akan obetimi atwa hwe at a point in time bia no reporter men se kan waduma de so ene medi ema wose ono ade ba ko beka se Bayan for support no ana fe ne family wo mo support no se ne medi kan no atwa se wo betimi resolve sa situations ni na atimi abo no aye clear na watimi si akan ye pa
pa na menya dade akɔhwɛ sɛ adeɛ na wɔka ho asɛm no sa neurological dysfunction no ɛdeɛ ne ɛde pa na yɛse ɛyɛ disruption a ɛno ɛba ɛyɛ brain spinal cord ana afei wo nerves no sɛ ɛnsɛne signal ana afei ɛmprocess signal no batɔ yɛse shorted wɔ hɔ ɛnti saa adeɛ no ɛba a ɛtumi ɛma wo sɛ wobɛtwa hwe na yɛse saa wowɔ saa problem no a nneɛma ɛde pa nie yɛse yɛ pain ana bɛtem ɛnti wobɛhu sɛ sɛbio wo ti apae wo migraine ɛno bi ɛtumi kyɛw afei wobɛhu sɛ wo ko akyi ɛne wo sisi akyi nyinaa yɛ wo ya ɛnti gyame musiala ɛnam hɔ no mpatɔ pains abrante no fam no yɛse saa adeɛ no nso wonya movement issue ɛno nso ɛba muscle weakness ana afei ɛba no sɛ stiffness a wobɛhu sɛ body no ɛne wɔn nsa no anka sɛ wotumi ka toɔ no wontumi nka ntoɔ afei nso wontumi nante ana wo balancing ɛnso ɛfiri hɔ ɛno bi na ɛno ada ɛto akoda no afei sensitivity ɛyɛ changes yɛsɛ ɛba saa wobɛhu sɛ wɔn nsa no womfili wɔn nsa no ana wobɛhu sɛ na wɔn nan no ayɛ sɛ deɛ a ɛntɛtia bi nam nam na wɔn nan nantene ne ade yɛsɛ no bi na ɛto abrante no asa abrante no so cognitive yɛsɛ ɛma wo adwene no bɔ stiff wodwene nsi so yɛka asɛm kora kyɛw a worɛ tumi fi but saa nneɛma no na abrante no gyina de gyame musiala ɛnso ɛfam ɛma ɛno ada abrante no so collapse yɛ a ɛno yɛhwɛ yɛ agya wɔn ɛne abrante no ɛnso di ho nkɔmɔ a yɛkyɛndi no na ano na yɛsɛ professor baako ɛnso ɛwɔ ɛyɛ yɛsɛ wɔno na ɔyɛ head of ɛyɛ neurological ɛwɔ university hospital kyɛ sɛ ɛwɔ ɛyɛ Germany na yɛsɛ ɔpanyin wei wɔno wɔma akontakte no ana ɔmu bisa sɛ deɛ to gyame musiala no wɔn bɛtumi ahwɛ ɔboa ama abrante no yɛ okay na ne din de professor Christopher ɛyɛ Christians na panyin si nokora adeɛ no tumi treat ma ne kɔ na ne treatment no mpatɔ ɛnyɛ ade kyie yɛ asɛm ɛbɛkyɛ kakra ansa na adeɛ no ɛbɛtumi akɔ but ɔpɛ sɛ ɔnya the medical report ɛne diagnostics na abrante no kɔyɛ no na watumi ahu sɛ saa ɛyɛ neurological dysfunction no yɛwɔ ne types bebree type deɛ he ne ha abrante no na ɔma hwɛ atumi aboa sɛ ne ɛbɛyɛ gyame musiala wɔbɛtumi ayɛ okay na ɔno nso atumi asi akan ɛnti sɛ mahu sɛ anaasɛ mate sɛ gyame musiala atwa ahwe 2 times a mepatɔ reason ti a ama abrante saa deɛ ne tom nana anɔpɛ medi mu nkyerɛmu nso ɛde aba mepatɔ abrante ne deɛ de toy parrot reporter me nsa kan yɛ sɛ wɔno nso ayɛ player ɛdema ɛsɛ dakma na wɔmne Betis akasa we ma Betis boboko no wɔma reach agreement 17 million pounds and years cap wɔn nso agree abranta ne tina de toy powered ba besia kan e de amama no nso nkɔba kakra ne na me kɔtɛw se numa kodi nkɔmɔ kakra ɔtɛw se na JOÁO PEDRO tɛw se ama ne new contract na tɛw se e de amana na to 2032 akwa bebo tɛw se atɛ enti sɛ woyɛ team na wodin JOÁO PEDRO hu ana wayɛ wadwen so wo bɛtɔ abranta na ɛboɔ abɔden power because Chelsea nyɔ madwen so mu gya akoda no ama na kɔ baabi enti woyɛ player woyɛ ɛyɛ team na wokatɛ ɛyɛ wo players ne sɛ wodi player foforɔ ba na wahu ne sɛ mpatɔ ɛne usika no bia wokura bɛyɛ 200 $100 million ana watima ba be fa branche dom now our history back so make for Ghanaian player na abranche ni dinadi abrokwa Emmanuel Abrokwa make say wadon so atwane Savia eye boboko yase oye first ever Ghanaian wa ko kosia kan ere ma Savia eye boboko na tese wadon so eye tumani nyinanti akoda no aye adwuma no at the age of 18 akoda na enya enso san woni eye opanya ni din ade Daniel Boyfio wadon na oye ni agent ntia no ada o makọ san ne kabakaba ama tese sia no ko Savia abranta ni dinadi Emmanuel Abrokwa ebesia kan ede amom ne contract no to 2029 and I reporter total dwumadi so na anopa me ka che kakra ade ma Jose Mourinho enso din koba kakra ye bisa so pen wa na wa fra Belua enya Belua kasa na wa fra Zabi Alonso eno ono so akasa na Masa Madrid ne de na nsa Madrid na obey ne first na nya sa na chuno so ade ba ko betimi akane obaka so panya ne tinade Avela Belua ne Zabi Alonso womo so ape with their blood atese sa de na eto mo no na ni kwanse eto mo na oso ma pay the price which are nanka eno mo nanka se de so bo ne de bo mo esan se factors ama Madrid eni no enye coach asem nko ana enye
players and some kwa was it team ni na team tesem painful ni na kan bi was so na na fairly club no ama last season ni ade team and the rematch the neman ko yan fam omo enti obi kan vela belua ana fe zabia seba no manya bo track akra esanse enyo omo pesa Madrid ni to omo no so to omo no reporter eba e wodumadi so ne ye ka che kakra adama ana ebisa Jose Mourinho said jaye de papa say mo benya sin players na players ben na mo be sin omo ana so yanka mo bianta say ni team no yo okay Madrid team no squad na ho no jobi edi was so mo solution no mo players and he say bia player we pra yamfa we nsema Madrid dia Jose Mourinho kan e ento ya Madrid this time but Jose Mourinho say mo solution to mo problems ana mo players anso ho and tinkoma kakra ne wasanso wo tidie players ni mti anya dia say wo may signings bia no yankoba mensa e kan wo dwumade so na Manchester United and roya ana mbeka tamsa yesi Manchester United say infinfio so mbe sign player bia ade say player wo ye game changer atese wono no danso ene say Manchester United te eya medasa bra no ma mo kra so da bi wo mo de o nya sa ne ma no eno ada metia yesi o makọ Brighton and Hove Albion ade 70 million euros akọ 70 million na Manchester United de coin no 5 million akọ ni nyina no akọ 75 million euros why no mo pe no mo so mo pe Carlos Baleba na abranta ne mena no mebo Manchester United bo ko reporter men say kan say 75 na de MSC team and de Brighton and Hove Albion ebenya de pin na akoda no so atimi apa eba be ye atuma de abo men ya reporter men say kan e waduma de so na the story atwende obi aka ho asebe no ada official enya abaso 35 million euros no enya apa e be Son Suzuki the Japanese international from Parma Calcio abranta na pa e no atomo mfeli ne kama ataso no so sign a contract no ene enkoba kakwan so epa e waduma de so na me ba be ye Barcelona ene Rodri so we sene jama beta ma me mama dro ano ye kunun kana limited o madu po mede apa obiri untu capsule ba me dro be ma do so tentem wodun so woti ya o be mem doctor aka to so prostate enlargement and atito wadro e huntu capsule ano aye bako afa o me de mesake so apa ano bo premature ejaculation slow erection will it be to from waist pains and attitude where do Mr. Kill and so na beboa be ma bia ma bema won so mpaso agudie na niam akoyem wo di araba bazin tabet nsopa and so ye me duro eboa be bia o mensa cycle no ebesiesie ni ye moja bedi ni pedro na frisa ne ye amoba ubu nsa problem bia so ema wo no mesi ni 0244275429 wo pedodo eto na tese won so nsa etimi account there na process and plant automation asemen kan to se wo na o mapa o modi electrical equipment aba ebetimi abo waduma no se ne be a waduma no harmonization and also betimi akoye pa makato se o plant and also o generator kese ya yisu ya se o circuit we betimi ede ya aduma se ne be ya ene eye wo light no enso en conflict e matters en ko catch fire na sa ne mani nyina na process and plant automation for ede aba make se wo modi distribution board ede aba wo modi circuit breakers aba wo modi solar cables AVRs and normally highway solar packages no edia bana fe your smart home DIY product ni normally aba na omase aba residential areas ni ahodom companies industries ahodo akese ni na commercial areas mpato womde 100% genuine product and normally man with global brand for obi ani momo ebi ti say cement ebi ti say tent for ebi ti say hiyoke womde hello cables eniama ba womde festo womde highway womde data womde furnace contact womde sinoff eniama nyina ba 5 years warranty bibia we beto market we say in a month of August their discount TNC kakabi na teche kumasia would when it chemu enso ebo aduma we many UBA bank no and the chomo pen mekom ha and from where I was 0200771 okay my main friend say 020077127 and I say 0509554646 na wonso ni omonso atimi edin komoye pa na omonso atimi abo ma dawroma anope womonso aso asene ne kwakrakra no mame nkom na me ba na tese metime wie ne ye enso ediamabo na mame nya sa story mfamabo na abode yenko Barcelona na yanya Barca aduma no na Barca wo game bonne in fact Barca ne Ali ana ebosa game no na Spotify Cameroon no Juan Campa
air cup at as a Barca for the Cambo and Sana Impo or my bomb first game. I will like him tea and some game no bet me to jump and tea I'm not done a Barca. Every Branta the other Rodrigo Cascante. Now I no movie na mommy opinion. Now you heard they say the happiest man on this planet Earth. Your opinion is one Laporta no Laporta na air defense no and your movie Rodrigo Nesani Niviano. Yes, so appear ya be pen a man from about Genesis La Porta and that time I pejansa was Munimutu Edumano Edumani Niaye and Timpato opinion is the one Laporta no was another Omaya Juma with any Nanya Gia pass him woman Rodrigo Cascante man by Edumano Ediamana Satam Crona Emuaho and another so air when we interview at so Yosemo we no Tiakunyam and your business radio no so just Aquana says Aquande or no one said any focus and your business Rodri na sign Edema Barcelona yenim say yes na mo na madin kan na Barcelona mantiman sa brantano and was no credit we see e ba ko pe wono nkasa twi phone any Rodri edin komo ama oche na Branton project ha wodi ema no waso otrain sika na made da yo madwe se won pese o mede ma Rodri na waso ni Rodri edin kuma no hu sesa bia kwa na me se na adwe wo fam kakra dentia meka say say Jose mo we no say Rodri no na adwe ne tutu ene no waka say etena no waka say wase sabio nipa sabe wa no dane I say wa adwe no dane there in fact wo mo so Madrid no wo mo pe player wo ba Madrid da wadwene on tanta so wadwene on tanta won't be more Madrid it's as a Madrid ne boni different so Madrid the flower yes I will come no I will come and I said no I will not come the same thing na kobase be flower ade bete nka munya ya kakra nka mo de mo ntwan kakra Madrid de nka munya me bo bete me ha de kakra yo se bo we no say homo Madrid no muntimi sa de ma no enti wono player wono be fa final won so wo tot no enso kwakoye mienu ne ade ade enti ne koba kakran so papa no ade tudwa ewo dwumadi so atesa no pe ye ka chedi ama na emne ye bisa Rodri na nkasa se atama wanya sign ede ama Barcelona na sa na site yesa brante no obie na no so no ne first choice of Barcelona also no na wakakra da nti Jose mo no bad the free afa mad the fokra be ka cha sa abrante no kra we pra ado mo dwum pato Rodrigo say one on the first choice na Barcelona do be anim dada and you be say na there na ma utu sa decision no was on ne career in ne career kwa no say decision bi obetake no why guided with sporting aspect akwa we atro said but omunche Rodri say in ne career decision bi obetake no it is guided by the sporting aspect and tinyaso ofru had was so pedano about sign the amount but Madrid mu project ne enye de wo ma no sabe pe na Rodri person o kire and you be sense okay wa baba sa you okay ana so yen kanta Barca fon so you ready even se tena kwa game ba obetimi abo edama Barcelona boboko no na ne sadwe no okoye na yen sadwe bia na yehu bia ntino Barca fo mamu nso eduma ni nyina obaye de ampato Rodrigo Cascante no na obi pe na me call Barca the number randing come you say hotel be Spain Barca environment wa I say omakoko booking reservations na some reservations na Barcelona for akwako booking Barca for so many agent and babesia na agents for me no babesia no omunya no manai wo ma hu say akwaba konde enya de so beba and you say nkrofo bi to Barcelona for say na wake up no Barca for man hwebia na say Barca mo hebi pa dia abranta ni de Charles de Catalara no oye good pass munya akoda no obetimi abwa opia Julian Alvarez na wanya na unya Charles de Catalara obetimi aya adwuma ni nyina kama enso de am 25 years na akoda na nya anti the bedroom No.9 no reporter mensaka say odi no force na wake up no ye adwuma ye panti Barca entron he so obetimi anya akoda na mana be ye adwuma enso de amama now minya dade any central for kakra edi nkomo mo mawura Julian Alvarez nkomo no mo say menkanta Barca
fans ne say 99 no akoda no nya de so betimi aba pato ni amensa kan no ni amensa kan ya media ba yes 99 no akoda no ontimi na yes top journalist ni nyina kasa Branten de ebaya den say obetimi aba dis say Barcelona folk kra benya na bija ade say next season say no manya na nkoba kakra nim ana poly market fonso say wo ma yo mo save man poly market wo mo save no ma ye no kwabra mo so mo save no mo ye no 84% so be Atletico Madrid just 13% ana say bia Barca e lack say wo betimi aba Barcelona bobo kana ne reporter mensa eka e wo dwumadie so signing back to Crystal Palace wo makoto Branten de Xavier Xavier Gozo eba obeye dwumadie amomo afi Aston Villa yeso mudi nkobo Elron Wan-Bissaka from West Ham United omo hese we metimi nya kwada no Lothar Matthäus ese enka say Bayern de this season wo he players o matoto ne ade a uko Bundesliga na nya de so obi abetimi omo so bobo konso adi nkomo ye pa ateso mo chesa Branten din e de Kevin Koulibaly o benya from Werder Bremen and the 20 million euros na kwada na ba anso ba be yaduma no edi amomo afi Barca for metitim so mo ko Villarreal wo mo Branten de Georges Mukutazi yes 70 million euros and no your price e da kwada no so Barca for so mo pede a edo mo kofa Branten no in replacement for Branten de Julian Alvarez and here 70 million and a Barca nso betimi atua no your reporter eba ewo dwumadie so na mema Formatron Limited wo mu no po mo de aba kama pa wo mu di madede do e de aba eno eye Lumitras eno atemeta Lumifant na wo meboa ekuta madede amwa wani nyina enti wunya bia ebeboa ye pa ye wo eye ne suspension koda na enom na fempemfo no nom tablet no mo e de baby vice eye drops aba na baby vice drops no ene yenkoda do essential vitamins ase mu meboa makoda bia ni nyine enso ekoyem ana omede charge of 400 and swaba ye de tunsunsun ase deku benyimo mu nyina afi wo mu enso ewo ne nkoda de a eye suspension pain for de eye tablet ne bioglobin shop and the capsule and pain for duo vitamin B12 folic acid ewom ebo ni pedwani ye pa amate se obi a wintimi na wakoma bo pede uhunam tutu fatigue ana atu ni pedwana mpato wani so chiniwa we de amekanfo e de ama no Johnson so de etu eye oyawase wo mu ani Valivard UK Limited also akabum ekuntina no ahodo makoma kunkron edi abedwaman so emu ba ko ye Valivard Valuma na memedro Valivard Valuma na medro Valivard BT Plus aboa emeni pedwane se Valivard Ostrolaf no mpe no ebeye meduma Valivard Astro Force Plus beye wuntinu meduma ana Valivard Omega 3 fish oil na be na ne cholesterol mbato Valivard Immune Life Immune System Booster ana Valivard Platinum wuchimi ni wene also skin ana Valivard Menocare ye ma menum pay for madum monopros braso madwani moma monso monsa enkam de and the drug shop will be a menu no pay Formatron Limited and the Japa woman no message 056 108866 056 108863 na unso etima komumata urmana no pay womo and so as you are confirm so ye kwa ye di update nyina and so e di abafe anu adwane ayi your number one account radio station kwabra yemfa ensianum see